The headquarters of the TTADC Khumulung witnessed a vibrant celebration of the 40th Kogbro Recognition Day today, organized by the Department of Kogbro and other indigenous languages. The event highlighted the cultural pride and administrative commitment of the council toward the native tongue of the Tripuri people. The day began with a massive awareness rally that kicked off the Jirania Auto Stand. Participants, including cultural troops, students in traditional attire, and language enthusiasts, marched through various sectors of Khumulung. The air was filled with slogans advocating for the promotion of Kogbro literature and its further integration into the educational framework of the state. Today we are observing 48th Kogbro Day recognition by the government of Tripura. Throughout the state of Tripura, we are observing Following the rally, a formal commemorative session and cultural program were held at the Noy Auditorium. The venue was packed with attendees from various indigenous communities, showcasing the unity of the Borok people through music, dance, and poetry recitations in Kogbro. The event was graced by Executive Member Rabindra Debarma, who holds a portfolio for the Department of Kogbro. In his address, he emphasized the Council's dedication to providing resources for Kogbro writers and researchers. The historical struggle that led to the language official recognition in 1979, the ongoing efforts to standardize the curriculum in ADC-run schools. So, tini Jiraniani mono auto stand bohno, orono ADC somoni bohno bono, ADC lampra, mo Thai kai lelamani, Thai mana Jirania, tini 48 actually tomo Kogbro Recognition Day. Kogbro Day hinime asung. 1967 साल इसिमी तिप्रा हास्तेओ दफाना हामजांनाय रक चबा खलाय फायबाय यागुलो आ मलनि आ जरानि तिप्रा सरकार तिनिनि हाय सालनो बर बासिन हारका जे तिनिनि सालनो बर चिरि कक बरक मानि कक ककब्रु ओ कक बरक नो बरक स्टेटनि हास्तेनि राज्यनि भाषा हनै बरक रिकग्निशन रेखा मारे गोसिन हारका ओ सालनो बरम रेउइनो जों तिनि अर विशेष kai TTADC हापांबाय जुगालिजाक कायसा नायथथक जों कायसा अर पान्डा रेलि खायना थांदंगो तिनि अर चिनि जत अर चिनि बरमनां पिउरो क्रमयो कक ताइ चिनि प्रिन्सिपाल चिनि खुम्पु एकाडेमिनि ताउ चिनि MDC रक खायसबाय दंगो अमाहाय खायनो जों तिनि अर सिमि हिमै थांगै जों तरक जों खुम्पुय ति खायो खुमुलुं ति खायो जों नवायाव थांगै तिनि चिनि जे पान्डा जों ताउनि बागै तिनि अ पान्डाना जों संजा जाखा आबना जों सेरुय एबं नायथक खायो जों सालायनाय अर कायसे खादुमानि बेलायखानो मा नंनो मा सासिनाय तिनि नाय सालो आगरतला थायो गोबां मा जागावनो चिनि सिखला रक विशेष के स्टूडेंट रक त्रिपुरा हास्टेनि जे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन विशेष के TSF TISF नि गोबां मानसिनि सेंग्रा रनो स्टेट गवर्नमेंट रमजाखा टाउन बागे रमजाखा माने तिनिनि हाय सालो अ राज्यनि न खरकसा विधानसभानि आदं बरमनां रामपद जमातिया जेबो कक्साका डायरेक्टली ककबरक रोमान स्क्रिप्ट बाय नैमानिया ककबरक बांला स्क्रिप्ट बाय सिंनाय आबनो कितिङैनो चिनि आगरतलाव जों खादुमानि फनुका आबोनि लगे लगे चिनि सेंग्रा नम्बर रमखा आबो बेलाकन हामिया नों मालिकिया नों रामपद जमाति आं रबिन्द्र देबरमा मालिकिया नों दा अरक रोमान स्क्रिप्ट नाय नों दा अरक बांला मिडियाम नाय नों दा देवनागरी नायबा
जों तामोनाय सिङाव समा सानाय अरो दुई तो तीनटा भाषा कमिशन का समाचरण त्रिपुरा भाषा कमिशन कुमुद कुंड चौधरी भाषा कमिशन पाइथागो पवित्र सरकार भाषा कमिशन अरो 99% चिन बरक जेखाने रोमान स्क्रिप्ट नाय दङ नों अ जागाव अमा हायकाय हुसकानि बरक कक सानाय साबो नों साबो मुख्यमंत्री अरो निना हरबाय नंना हरबाय न खायदिनि सानाय नों दा सोंनो दागिना नां बनि बागै चिनि सभा चलिनाय अमा हायकाने जों तिनि बरम रुइ अ कक बरक सालनो जों गोथार हिसाबै जों गसिबै जों तिनि अरो हिमबत हिमलायनाय हामबाय. Prominent Kovro literators, social activists, and student leaders also spoke at the event, many echoing the group sentiment for the official adoption of the Roman script, a topic that has remained a focal point of discussion during this year's 40th anniversary celebrations across the state. Pure Report, Chini Khorang.